ambavyo kwa namna hiyo si namna sahihi. Namna sahihi ya kuweka mbolea kwenye mmea wako inapaswa uweke hivi. Unaona, hii ni sehemu kama hivi, inabidi kuwe na kama sentimita 3 toka kwenye shina la mmea mpaka sehemu ambayo unaweka mbolea, alafu unachimba hivi urefu wa kina cha kiberiti, alafu unaiweka mbolea wingi wa kisoda, kisha unafunika. Unaenda kwenye mmea wako mwingine, navyo unafanya hivyo hivyo. Unaangalia sentimita kama 3, unaweka kishimo cha urefu wa kiberiti, kisha unaweka mbolea, unafunika. Unaenda kwenye shina jingine hivyo hivyo, sentimita 3, unachimba kishimo, halafu unaweka mbolea, unafunika. Na labda nikwambie ni kwa nini huwa